Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagayam nagpailingad itinagan nga Erika at taga Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Di makelak asaan mi akadwa ti inami. Iti ababa asarita, broken family kami. Pimbanaw ni nanang iti agtawin aklang iti tallo. Sipod at dapuot ko, dalola kan lolo, tikat kadwami iti kapsat ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Erika. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apo, anya nga iting kararag mo kin ni Papa Jesus. Tisigod ngay karkararag ko, apong. Asapay la ko, ma. Tamakitak kan makasaritak mo ni nanang. Ala, apo, ituloy mo lata nga ikararag dayta. Tabarang makapanunot tinam kat sarungkaran na kayo mo't. Ala, umay kayon, taagawid tayon. Iwayway ko pa itainwang ko. Ay, nakakaasimot dagiti apo ko ta, Vike. Uray tadatamot amang ipatpatag kadakwata, lakay. Nanang, tatang, at ako makayat kong ibaga. Anya kaniday ta, anak ko. Kayat kong ibaga dahito iti sangwanan dagiti anak ko. Anak ko, mga sawak manen. Tatang, talaga ka di asaanan nga agsubli ni nanang kada tayo. At damotin sa bali a pamilya ni nanang yo, anak ko. So asapel ako matamaawatan da, ta mga sawak manen. Kat no iso ti pakaragsakan yo, tatang. Saan ako na kumontra? Siga ngay, Erika, anak ko. Sige tatang. Basta sarungkaran da kami lata ditoy. Akas itisigod nga aramidan nyo. Ikarik anak ko. Kat agyaman na kiti panakaawat yo. Ala, anak ko, manumutan at awan sipod pimanaw ni Gina dito. Sipod iden, awanan damag tayo kan ko, anak. Sige, anak ko. Basta siguradwam, maawat ti agbalin nga asawam dagiti anak mo. Uwan tatang, tawan mo tinlimod ko kun kuana. Ang pasensya kayo na, tatang, nanang. Nanggro na kada kayo anak ko. Saan kayo ang maitugot? Kaputag na kami iji Mindanao. Okay lang, tatang. Tano siya. Diyak kaya ti maya dayo kada lolo kan lola. Sige lang, Efren. Aywanan me dagiti anak mo. Aging ga iti kabailan me. Agyaman na kunay, tatang, nanang. Ikarik, suportarak dagiti anak ko. Ay na, kablaawan ka, Erika Apok. Nakaturpos kan iti high school. Agyaman na kapong. Agyaman na kitawan sarday na apanangipatag. Kan panangay aywan nyo kada kami ngagkabsat. Kablaawan ka mat, apok. Agyaman na kapong lakay. Ay na, Apok, rumbang laeng nga aywanan da kayo. Gaputaad ay dagiti dadakkelyo kada kayo. Saan naka-attender ni tatang ita graduation ko? Uray la kumamat kadagiti kakastoy abundaway nga agparang tiin nami. Erika, Apok. Ala, gusto dahitan. Umay kayon, taintay mang restaurant. Talaga, Apo? Wen, apok. Kas panang silibrar tayo iti panagraduar mo.
Diyos ko, at tuyak na agyaman iti amin aparabor nga impaay mo. Nang na iti panagturpos kon iti high school. Sabay la ko ma, na makapagtuluyak aging ga iti kolehiyo. Kidawaklat ta ti kanayon nga ikarkararag ko idi ubingak pay. Sapay la ko ma, tamakitak tumatla ti inami. Daito ti kararag ko, itinagan ni Jesus. Amen. Nalpas kan anak kararag, apo. Wen apong. Sige, rumwarta yun diti simbaan. Alang nga raw. Kaduan nak amapan agpalingki iti abasto tayaw. Sige, apong. Hello, tatang. Kumusta kayon? Nasayatak lang tamot dito anak ko. Da kayo ngay. Awan pagdanagan nyo kada kami ditoy. Nasalun at kami. Nasayat nga ron no kasta anak ko. Pasensya ka na. No, jak nakatindar iti graduation mo. Maawatak, tatang. Agan-anad kayo kumakanayon dita. Kanayon apagad ti sangsangwan nyo. Agyaman na anak ko. Di kagdanag. Tatalaga nga ramidag ti kasta. Nagruna kat papasit pa dagiti kakabsat mo makasapol kanyak. Kaya't ko makita ida, tatang. Barang no makaawit kami ton Pasko. Talaga? Sapay la ko mga rod. Tamatuloy ti panagbakasyon nyo ditoy, tatang. Kailiw kayon makita. Agrobot kan apo. Bala daw tan ije universidad. Apong? Wen apo. Agtuloy kamatlaeng iti kolehyo. Agyaman no kasta apong. Kunak no jakon makapagtuloy. Imawag ti amayo itay. Ket nakunana nga ikarigatan na kayo apagadalan. Nagpawit iti paginrolyo, apo. Agyaman no kasta, apong. Ikarig, igaud ko ti agadal. Tapno saan amasayang dagiti rigrigat ni tatang. Kanti pa nagsaksakripisyo yo. Kumusta ti panagadal mo, ading ko? Nasaya at matlat ta, manong. Rumigrigat, kabaulaklat ta. Nasayaat nga rin kasta. Agadal ka, taparakan ka na ita. Wan gayam. Tangay mo na ka nagturpos. Tulungan ka iti panagadal mo. Padasak tigasat ko di abroad. Agyaman na, manong. Ang kabaulam nga ta? Wen, barang nasaya tigasat ko ijay. Tapno makatulong ak iti panagadal mo. Uray wala nga tawon ti panagabroad ko. Agan-anad ka nga rod no makapan ka iti abroad, ha? Nagyaman na kading ko. Basta i-guide mo ti panagadal mo, ha? Wan, manong. Ikarik day ta. Hello, manong. Naimbag ta nakaawag ka. Kumusta ka ditan? Manumot tan atawan ti kadam dita abroad. Kaano la day di imbagam nga abroad ka? Nagbityal daw ading ko. Dandaniman ti panagturpos mo, kas nurse. Wen manong, agyaman na kiti tulong mo ha. Sapay la kuma, tadakan ton inton graduation ko. Pasensya ka na ading ko. Amang ano nalpas ton ti graduation mo, sak makabakasyon. Ay, apay ngay manong. Kaya't ko kumangada ka. Sana bale? Naragsakak, gapot ang makaturpos kan tumatlangan. Awan kayam, kunan ni tatang ay karigatan dati makaawid. Itugot na kano dagiti kakabsat ta. Sayang, manong. May mayat ko man adakan to. Anyangay nga rod, no di ka makaawid. Basta gan-anad ka kanayon dita ha. Wanading. Aywan gayam. Di kumusta nagtulangan kada hapong ha?
Ibagam nga gan anadda ka na yon. Sige nga Roden. Umawag ak tumanen iti sa bali akong daway. Wen manong. Uray si kamat. Agan anad ka kanayon Bye! Tatang, dagita ka din dagiti talo, kakapsat ko. Wen anak ko, iso dagito'y dagiti kakabsat yo. Ket kablawan ka anak ko maisa ka na nurse. Ay, saan may anasambot ti panagmarchan? Okay lang ang tatang. Tinapatag. Adda kayo itang. Sayang, tasaan ang nakabakasyon ni Manong Jericho. Makita na kumamot dagiti kakabsat mi. Addan tulat ta sa bali agundaway, anak ko. Bareng makasarong kar kamin tumanay into nagbakasyon ni Manong Mao. Alang nga rodan tatang. Mangantayon. Amok amabisin kayon. Umay kayon, ading ko. Agkapita pa, apo. Agyaman na kapong. Talaga ang nananam ti panagtimtimplayo iti kape. Ay, pasablugan nakman to'y apo ko. Saan, apong? Pudno ti bagbagat. Ay, awan to unti timtimpla ak iti kape. Umadayo kanton kada kami kini apong mo, apong. Apong, di agladladingit. Sana bali. Kanayo naktumatlang asumarungkar kada kayo. Agpaiso, apo. Namangan no adda kanton ijay syudad ti Baguio. Ket malipatan na kaminton kini apong mo. Saan to ang mapasamak day ta apong? Ipatpatag kayo unay ka ni apong lakay. No saan aga po kada kayo? Ang mga no saan mi anadanon nga agkabsat ti ayan mi ita. Awanan sa pulakpay. Nakastra ka kun kas nurse dito may sa kalatakan nga ospital dito Baguio. Apay nga ta. Kaslad dapay lakurang itibiyag ko. Adasap sa pulak adyak mat maibaga. Kita nyo rin ito pasyente mo, ha? Madamdama ka Apay nga yung kastoy tirignak. Anya nga'y kumaday taas sa pulak. Ha? Ti cellphone ko. Ni Manong Jerry ko gayam. Hello, Manong Jerry ko. Naimbag man, nakaawag ka. Kumusta ka ditan? Nasayatak na tading ko. Kat si Kangay, kumusta ti trabaho? Mayat, Manong. Agin enjoyak iti trabaho. Nasayat nga rot no kasta. Nabasam ka din ti chat ko kan kay ti messenger? Ay, saan pa Manong? Diyak ngamin nasango tinagbasa. Gapot tama kumikumak. Naka-break lang amin. Iso anasong batak ti awag mo. Adda ngamin nang i-add friend kanya iti Facebook. Ngamjak matamam mo. Kasla jak pa imat nakit-kita? Kat, bye-bye amon Di mo matamam mo. Wano, umawag ka kada auntie. Tadamagam, barang amam muda. Huwag nagpaiso niya. Kaya't ko amaamuan no asino day jay a tao. O sige Manong, kasta ti aramidam. Sige ha, agtrabaho ak ngaminan. Agan anad ka dita Manong ha. Bye! Ay, ada ka, Erika, apaw. Ay, intong lakay! Ada ni Erika nga apo ko ta. Ay, ela, sobrang ka na pa, kay. Agyaman na kapong. Ay, Kumusta kayo dito Ay na, kailiw kayo una yan. ay, nasaya at kami latamat, apok. Ay na, ad-adda api mo daw kan pimintas ka, apok. Kasta ka di, apo? Ay na. Ada pimintas ka, apaw. Ay na. Kailiw da kauna yan, apaw.
Ay, Oray siyak mat aapong. Kailiw kayon. Kailiw ko ti agnaed dito yung lugar tayo. Ngam, ijamot ngamin bagyo ti ayan ti trabaho. Ay, un nga rod, apo. Nagsaya at kat kumano dito iti pagtrabahuam. Ay, lakay. Ingka man kit di mang tiliw iti manok tapartiyam. Ay na. Nagimasan apong. Sige. Tainak mang tiliw iti manok amaparte. Nabsugak apong. Ay, agyaman na kiti panagluto yu iti paborito at tinola a native a manok. Amok nga men a paborito, apo. Ay, wan gayam, apaw. Agbakasyon ka no ni manong mo ita. Kasta ka di, apong? Di na naibagbagaday ta kanyak Umay kanu nga min dito iti inayo. Kaya't na kayo kanumot a makita nga agkapsa. Diyak ka mo ti maibagak may papan iti day tabanag, apong. Pudno, kanayon ko maikarkararag ti pan nakakita ko ma iti inami. Kat, ita, sinong batan ti Diyos ti kararag ko? Gapo, taadaom no agundaway para iti amin abanag, apaw. Manong! Adakan! Apong! Adan ni Manong! Ala, sumrakan, Manong! Ada ka duwak, ading ko. Ha? Sino? Ay, pastra kampay ida, apo. Sige, sumrak kayo. Kumusta kan? Si kakadi ni Erika? Okay, Akmat. Apay nga mamudag. Sino kayo kadi? Siyak ti inayo ka ni manong mo a Jericho. Mabalin ka di nga arakupan ka, anak. Anya? Sikat ti inami ang panaw kada kami. Idi ang tawanak payla iti talo. Pakawanendak. Nangrunakan ka, Erika. Amok nga ado tinagkurangak. Ngamsapay la kumata mapakawandak. Nasakit la tinakam ko idi. Gaputay parik na daunay asandak akayat dagiti kakabagyan ti amam. Ngam apay apinapasan na kami. Di man la pinanunot. Ababasit kami pay apanawan nyo. Ay na, Erika, apo. Gusto ko man dayta. Di mo si Tirantinam. Nabayagan a panawon dayti. Napasama kan ti amin, apo. Pudno, Lola. Ngam, nasakit lang amin. Kaya't kula ayub kas ti marikrik na kita. Nakulapan idi ti panunot ko, Erika. Anak ko. Kat ita, pagbababawyak ti panangpanaw ko idi kada kayo. Lusak, napakawan kayo, nanang. Awanan ti maramidan tayo pa Tapno maisubliti na palabas. Agyaman akno kasta, anak ko. Diyak kaya tagbalin nga ulbod iti bagik. Iso asapay lang kuman. Tamaawatan da. Maawatan ka, anak ko. Katsapay lang kuma. Tadumtang to ti gundaway ama pakawanak. Pudno. Inkarkararag ko. Makita kayo kuman nga inak. Kan saan akayat daapong agimulak iti sakit dinakam kada kayo. Ngam saan amapunas ti sakit tinakam ko. Ikarkararag ko lang iti apo anamarso. At tulungan na tapno mapakawan kayong tungat laang.
Napakawan ko matlaang ti inak, Mr. Lonely. Kat uray kastoy ti pamilyami, naragsakak latta. Gapo ta makapulpulapul ko latta ti ama ken inak. Ken dagiti kakabsat mi iti ina ken ama. To'y pagayam mo, Erica. Agyamanak iti daytoy apakasarita ang pagayam Erica. Kablaawan ka, tanakalpas ka iti panagadal mo. Ket no may papan iti napalabas, lipatemon. Ket ituloy mo tinasaya at apan nakilangin mo kadagiti kakabsat mo, kastamatan iti ama ken inam. Iti kasta, ad-adda pa anaragsak ken natalinaay ti panunot mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga Erica at taga Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.